He video clear tu te zong chi bei ule he video hian tips and tricks in Excel kan enanga I shortcut keys chi shang Excel kan khoilain all some dewin khami shortcut keys kan sha chuan kan na kan thil thok lai kha all some zong in le time hack lo zong in ti theidan chi shang point som ni oma chung te chu veina kan enang ama saberin Excel chu kan open anga Excel open dan chu kan thiam to vector anga ila heta start button atangin Microsoft Office Excel kha kan open anga amai ro chu ka open sa a file pakhat kanaya chu heta hian task bar a ka minimize a chu ka click mai anga hei hi ka siam sa ani a asiam chung te area hemi table base hian khami points chi shang shortcut keys ang te kha kan enang ole ama saberin number 1 a chuan select entire table ain ti a control plus shift plus space bar khami shortcut key mangkhan table hemi hi apum hi kan select du chuan table chunga hian cursor ti hian cursor ka ti maya hemi hi mouse in kan select anga chu control le shift le space bar kan metang khitia kan met khian aron in select vecta ni chu lo chu table chunga ilo click lo chuan enta ila heta apona table pona ka clicka khitia ka ti chuan control plus shift plus space bar ka met chuan selects the entire sheet ani a apomin a lekha phek pumakha a select ani table chawni lo khan tu kan shashang don ya okay point number 2 chu navigate from one sheet to another to me navigate ti chu phek pakhat atanga phek danga vakal don chuan page control plus page up emo control plus page down ani a he hi engein an lo na kan ti chuan page up kan ti chuan I amma sa zo ka kalna page down ani chuan an hunung zo ka kalna ti na ni chu kan en thinang Excel kan open a tuna hian sheet payroll ti a hian ka oma amma ka kal don chuan sheet 1 a ka kal don chuan control plus page up ti keyboard a han kan pressang hei hi aphek masa zo ka kalna tuna control plus page down ka ti chuan payroll a khan karon om don ta ni payroll chuanin sheet pakhat ka nei le chu chart ti mingani a chumi chu ka en thin don chuan control plus page down ti ngai ta ni hei hi sheet to navigate from one sheet to another kha control plus page up emo control plus page down okay number 3 a chuan copy formula from above cell and edit Excel a chuan kan sha dan angin formula te kan hmangta chutiang formula chu edit ka du chuan control plus apostrophe single apostrophe ang kha kan hmang don ta a chu kan en chinanga Excel a hian hei hi formula kan hmangta hemi hi ka edit du chuan control keyboard a ka metanga chuanin single apostrophe kha ka metang chuanin khi edit thei turin aron omta ni khami formula a khan edit thei turin ta hian heta hian kan edit theya emo heta hian formula bar a hian kan edit thei ni okay next chuan number formatting with 2 decimal places okay number a khan decimal place .00 ti ang chi kha kan du chuan kan da theya tumi shortcut key to control plus shift plus 1 ani a chu Excel a kan en thinanga sales amount te hi paisa ni a tuna chuan sanga ni ta a decimal point kada lo ta kada du chuan control plus shift plus 1 control kan metlung reng pa chuan shift kan metanga chuan in 1 kan metang ki .00 decimal khana ron siam ta chu kan lo du lo pal ani chuan heta hian oma
i number ti hemi ya hian hei decimal point decrease na ta chu ka click a pakhat a bawa ka click lenga apani chuan a bo ta ni okay kha i shortcut key olsam zo ka kan man theina ni number 5 a chuan format as time anga format ka du chuan control plus shift plus 2 kan metang suppose let's say helai value hi 85 telonita se hemi hi tu na chuan number oma hemi format hi date time anga ka change du chuan control plus shift plus 2 ka tianga time angina ron om to ta ni hemi format hi time angina om ti na next chuan format as date ve thung chu control plus shift plus 3 a shortcut key chu hei hi date lo ni ta se date format a ka thlak don chuan control plus shift plus 3 ki date format in nakalta hei hi adik lo ta he ta hian kan edit du chuan ta hian edit theita 31st July 2020 kiti khian kan edit theini hei po hi a time te kha kan edit theini antot le chuan format as currency poisa anga a format kha kan thlak du chuan control plus shift plus 4 ani a chu excel a kan en chinanga helai hi let's say sales amount ti poisa ani a hemi hi I control plus shift plus 4 control plus shift plus 4 ka meta ki dollar sign in a oma ke ni chu India rama kan oma dollar sign ni kan manglu tuk lawanga rupee kan endon chuan ta hian a oma I kan klikanga euro te Chinese te hei chi shang oma ta hian I India poisa rupee chu la lang lawa chu more accounting format cha hian kan kalanga chu ta chuan symbols a hian kan zongang hei chi shang I khovela ram chi shang poisa te khabi a symbol te nen khana omta heta hian hei kan en chuan Hindi India ti hi kan thlanganga chuanin okay ki kan rama poisa symbol angkha kan da thei bokani okay adot le a chuan format as percentage anga ida du chuan I thil zia kha percentage format a om turai du chuan a shortcut key emo ulsam zonga iti thei dan chu control plus shift plus 5 ani a ta hian kan zia kanga suppose 55 ti hi control plus shift plus 5 percentage angkha nakal to tani adot le a chuan format number in exponential and scientific form number exponential scientific form akanda do chuan control plus shift plus 6 ani a chu ta hian kan ti chinanga 75 hi kan type a chuanin keyboard atangin control plus shift plus 6 kan meta hei hi scientific exponential and scientific format a om tina ni okay adot le a chuan apply single line border to selection single line kathil select a khan single line border ka pek don chuan control plus shift plus 7 ani tuna hian kan en chinanga ta hian let's say hello ti te kalo type ta hemi hi single line border ka pek du don chuan helai ka select na chin hi single line border in aron pedona chu control plus shift plus 7 katia ki aron in border tani kha po kha poimo achangin kan thil ti lai ten heng ho te hilo border du ta ila kan select anga control shift le 7 kan ti chon he single line border kharon petani adot le chuan number 11 hi ni a make a selection of contiguous cells
cell pakhat ai tam continuously kan select don chuan emo contiguous cells kha kan select don chuan control plus shift plus 8 ani heta hian example a kan tinga let's say 65 57 34 and 22 lo ni ta se heng ho hi ka select don chuan continuously selection of cells ka du chuan control plus shift plus 8 ki khalai mi ka thil zia kha I pakhat ai tam khan kan select du chuan cell ho kha aron select ta ni adot lea chuan number 12 detect all link to a formula kan man na an link ho ang kha kan detect du chuan emo kan en le du chuan control plus shift plus curly bracket ani hemi hi kan ti chinang hei hi tangkai don emema I formula te kan mang fowa excel a chuan kan thil ti dan zir khan formula chi sang sang kan phang ta chu kan trace back amo kan detect du chuan hei hi tuna hian elo enta ila hemi e formula ka man chu 8% of C5 ani a chu ke en chin du don chuan control plus shift plus curly bracket ani ta ni C5 ka a value ka man na kha heta hian a phei dei da ni lo enta ula C5 ka ti hi in en chuan hemi formula hi kan en lenga control plus shift plus curly bracket ani a chu hemi a hian formula kan man ber chu hei hi ni a plus C5 omna kha min ending a detect don tina ni ta ni tuna ka met chinanga control plus shift plus curly bracket kha C5 chu sangli ni ti kha shat ta ni ti khan sangli kha aron nge aron detect ta ni hemi a hian kan ti chin lenga I hemi a chuan sum earning hi ron chwa dan chu hemi cell chunga thil om chu sum C5 le C5 le D5 belkhom kha ni a chu kan detect chinanga control plus shift plus curly bracket ka meta hemi te pani belkhom C5 le D5 belkhom chu hei hi ni ti na ngani ta ni tikhana chian deuh hlek karing okay number 13 na chuan selecting cells quickly and correctly cells I olsam zok le arang zoka kan select thei dan tur chu control plus shift plus direction keys kan ti ta direction keys kan ti chuan hemi I up arrow ti te down arrow left right heta dinglama keyboard dinglama omchin kha ni a control le shift le khalai mi kha kan metanga kan met dan a direction zir kha na ron select don ta ni hei hi lo ni ta se alai di atang hian dinglama helai chin zong hi ka select du chuan control ka metanga shift ka met bokanga chuanin right arrow hi ka metang khi aron select ta ni tuna hemi atang vekin veilama ka select don chuan control plus shift plus left arrow chuanin achunga ni chuan control plus shift plus up tikhan control plus shift plus down ani chuan heti hian khati khana ol sha thiama olin ka shia tuna te hian hemi row pum hi kan select du chuan 3 ya hian ti hian I click ta chuanin control plus shift plus right arrow I met chuan ki pum khian ron select ta ni okay next ta chuan number 14 all existing list in a drop down list asitani existing list how kha drop down list kan sam don chuan alt plus down arrow animata I ti hian kan tianga alt plus down arrow kimi ki drop down list angani chu alt plus down arrow
toggle between cell value and formula cell value le a formula akal kwal dan toggle dan chu control plus toggle symbol ania hemi toggle symbol hi keyboard achung lama khan a omang okay kan ti chinanga control plus toggle okay C5 kami a value le a formula kan man kha I va enna angani chu berin C5 chu sangli a value kha sangli tin aron kok tani ron highlight tani tuna hemi hian kan en chuan hei ka click ta a toggle kha ala function renga wang khan met non ka ngai lo ta a sum C5 le D5 hi aron highlight a polin chuanin helai hi ni tina hei C5 le D5 chu ti hian aron select tani a polin in mu thei ka ring chu ka off du emo I ka shethiamin ka back le du chuan control plus toggle kha kan met lenga kan table a khan kan let le tina ka soinon leang hemi toggle kha poimo na kina formula khoi mi nge enge khoya bel khom nge ti vel isha du chuan I click anga chuanin control le toggle kha I metang C5 chu sangli tina C6 chu sang ruk a value nen formula man kha asha the tina chuanin kan back le du chuan control plus toggle kha I met leang adot le chuan 16 a chuan selection again or extended selection kan thil select kha azau zokin emo extended selection kan du chuan F8 kan metanga chu engtin nge kan ti chuan hei hi ni tani tuna chuan hei mouse pointer hi in modan zirin ka select ka click na pianga cell pakhat chau hi aron select zel tani ma se F8 ka met chuan a selection ka a extend thei tani F8 hey F8 ka met vele khan ka click to pianga he aron select engtinge aron extend to tani pakhat te chau lo khan aron extend to tani he hi F8 chu ka du lo chuan F8 kha voi khat ka met lenga chuanin ka click to chuan hei pakhat te in cell pakhat te kha aron select ve to thungani chumi omzia chu pakhat item I select don chuan F8 I met zawanga chuan I click na pianga khan I extended selection kha aron apply anga pakhat item cell kha I select henga I man zo nuwa khan F8 I met lenga ti khan I pakhat column cell pakhat te kha aron select tong 17 a chuan toggle cell reference emo repeat last action ani a hemi hi toggle cell reference kan ti hi cell reference na I khami kha I edit du chuan F4 hi kan mang chin ani kan click a F4 hemi hi F4 hi kan met khian khimia khian dollar sign te kan bel du chuan cell reference te kha asiam theita a F4 mang khan khi F4 ka met khian cell reference ki absolute cell reference a ron thlaka chumi omzia chu C3 hi a lock to ta ni hemi C3 hi entinge khami value kha amang to vek don ta ni tuna hian hemi hi autofill hi ka man chuan C3 value le 8% kha ala vek to don ta a ki 400 arni vek to don tina omzia ber chu hemi dollar sign kan da hian khami value lock na ani next chuan minimizing
ribbon minimize kan du chuan ribbon ti chu enge kan ti chuan helai mi hi hang ho hi home tab kan tia helai mi hi ribbon kan ti china ni helai ribbon hi minimize du chuan control plus F1 kan me china ni khi ai minimize ate ta ni ron lang to lo ta ma se khitia ngalan khi ithiam lo emo I man harsa iti chuan I angai booking control plus F1 I met lenga I ribbon kha ron maximize nga ron lang liang screen a khan number 19 a chuan autosum shortcut hi kan mang tangkai emema autosum ti chu automatic belcom ti na ni ta ni chu alt plus equal to ani a excel chu soile soinu formula te kan manga bel le pai te kha chu kan ti fo china ni chu avai belcom value avai belcom du chuan olsam de win alt le equal to mangkhan iti theya tuna te hian lo enta ila earning hemi zongjong hi kan belcom du chuan ti hian ka select anga chuanin sorry helai hi ka select anga chuanin autosum avai belcom kan du chuan alt le equal to ka metang sorry helai hi heta tang hian kan belcom du chuan alt le equal to helai value kan change wang khan aron ti boy deu hleka ma se heta hian kan ti chin thawanga adik kang lo en ola helai hi hemi zongjong value hi ka belcom du chuan alt le equal to ka metanga avai belcom chu anwai bera hian ron zia ka chu 178 ani chu kan ti chin lenga diklo like 752 avai belcom chu 14 tur ni ta kan du chin kha kan select anga chuanin alt le equal to 14 kha ron chhuak ta ni okay next chuan atober ni hi select entire column pum kha I select du chuan entire kan ti chuan heti hian ti na ni ta ni khuta among thleng kha na ron select don ti na ni ta entire column kan select don chuan ti hian mouse pointer pon a theya chu lo po chu shortcut key in all samjok pon ti theita hemi column hi select du chuan mouse khan hemi ya hian a khoimoni bera khan I click anga chuanin control le space bar I metang control le space bar control le space bar hemi hi chu a in zom vek to wang khan na chin mi formula vel wang khan alo la diklo deuh hle kan na chin mi kha tu na mi hi heta hian hei a shan to bangin table hi a in march lo ta hei hi hemi a hian kan ti chin me nga control plus space bar ka ti khan hemi column pum hi aron select ani chu tiang booking control plus next chuan entire row kan select du chuan shift plus space bar ani ve thunga row ti chu a phei zong ani ta ni hemi pum hi row number 17 hemi pum hi ka select du chuan heta hian a khoimoni bera hian ti hian ka click anga let's say heta hian lo ni ta se chuanin shift le space bar ka metang chu row number 17 kha I aron select phei vek ani kha tips somni ani inthil ti na vela tangkai nge ka be se ole he video hian he mi thleng hi ni ro se kalome